Sizirhatsha ukusuka e-Auckland Park emzimkhulu wezokurhatsha nanzi ezithutshileko. Asizuphinda kwakhona silinde kufika usuku lwe-21 siphinde kwakhona siqokelele otishara sithi masiphindeni kwakhona sizeni apha ePitoli kwakhona. Amakatholiki nabaholi bezepolitiki bafahle amakhaza weJohannesburg bayokukhumbula uPope Francis ongasekho ephasini. Achakele azala intrata zePitori amalunga wesathu alila ngendlela umsebenzi ubandela ngakhona botitshere enkolweni nekandelelo abazifumana ngaphasi kwalo. When the laptop was delivered, I was the first one to say it's not in line with the specification. We want him to take this matter to the SAPS. Zisilingeke ziqeda uthukela inhlangano zepolitiki eMpumalanga zithi uNdunankulu uMandla Ndlovu akathuthumbise isibebe ngokuthengwa kwama-laptop ama-22 nge-2 million. There's a deep commitment by all of those countries to welcome the world and to make sure that they enjoy watching their national teams and those who don't have national teams. Umengameli we-CAF uPatrice Motsepe uthi abasingathi bemidlalo yebhigiri ye-CAF bangaphetsheya bazokwamukela ngezandla ezifuthumeleko amazwe we-Afrika. Hlangana namakhaza la akhambisana nezulu siyalotshisa endaweni ngendawo nanzi indaba zesiNdebele neziphathelwe nguCedric Mwebya akwande emakhaya. Umbhishophi wamakatholika ongasekho uPope Francis uhlathulule njengesibonelo somoya wobuntu ngokuzibophelela kwakhe kuletheni ukuthula ubulungiswa nethando ebantwini. Amakholwa nengikhulu babuthene eJohannesburg enkonzweni yesikhumbuzo sika Pope Francis obhubhe aneminyaka ema-88 ngoMvulo. Iwoma labandweli belidoswa phambili umfundisi weJohannesburg wamakatholika uCardinal Stephen Breslin othe angaqeda lapho waqalisa inyawo eTariana lapho kwenziwa khona amalungiselelo okubulunga uPope Francis. Amalunga wesondo lamaRoma nengikhulu baphume ngobuningi ukuzokuhlonipha uPope Francis ongasekho. Umbhishop lo uthethe ukugula kokufihla ngothi nehliziyo ngemva kokulwa nenyumoni isikhathi eside. Ngaphambi kokuthi eRoma ukuyohlanganyela nabanye abokardinali, umbhishop wesingise eJohannesburg lo uCardinal Stephen Breslin uhlonipha uPope lelo buthongo basafuthi. He chose Saint Francis, the 12th century saint, who is renowned for his life of poverty, his concern for the sick and the poor, and his sense of communion with creation, with the entire universe. Ekudoseni phambili iminyaka eli-12 kwakaPope Francis emzimkhulu wamaRoma eVatican, kuchugulula ikambiso khona. Amakholwa afahla ilothe elikhathi somongo namhlanje ekuseni uyokuba yingcenye yenkonzo yesikhumbuzo sikaPope Francis. Death is something that is terrible and we are not used to it. But at the same time, we are happy that Pope has now rested. He came in the Catholic Church and he was like, okay, it's fine, all of you are forgiven. Come to Jesus and continue. And also the issue of LGBT as well. Ukudlule phasini ngombishop lo kwenza abantu bona bafunisele ukuthi ngubani oyomjamiselela begodwa bazibuze nokuthi ngakhana yokulandela uzokuba ligugu njengoleleko lona. I-conference yababishop be-Southern African Catholic itnanyana ngemuphi ozokhethwa uzokuba sibusiswe esondweni eli. Whether the Pope is from the north or the south or the east or the west, the Church will welcome that Pope. uPope Francis wazikhethela ukubulunga eSt Mary Basilica kuneSt Peter's Basilica ekabeni eRoma njengokujayelekileko. Uzibawele nokuthi bambulunge ngekasi linye kunamakasi amathathu alakanisiweko ngokujayelekileko. Indaba nazisenjalo kuphephetha umoya wamathluwo wodwa njengombana kukhunjulwa uPope Francis emazweni ngamazwe. We were meant to have an audience with him today and we will do, but not in the way that we expected. Abaholi bezepolitiki nabo baphumelele ukuyokukhumbula lo mholi bekathandwa iphasi lonke. His Holiness Pope Francis was the friend of the Global South and is what we call
a leader with a revolutionary spiritual enforcement. The legacy of Pope Francis was to ensure that the excluded are included. He lived by the mantra that and that is of critical importance, obviously, to ensure that the faithful across the world find themselves adequately represented, where decisions are taken about their lives, about their religious outlook, and about their sense of beliefs. We want to convey our sincere condolences to his family. Many of us sometimes forget that he's also born of his mom and child, a product of the Italian migrants. We also agree this is a somber moment, but also a time to reflect on what Pope Francis stood for, the issues of social justice, the issues of humanity, the issues of being tolerant to diversity. Nakusenjalo umengameli walokha wekhethu uThabo Mbeki ubuke uPope Francis ngokuba mchochozelo wasikimela phezulu ngesikhathi seSouth Africa nayisalinga ukwakha umbuso omutsha. Inhlangano zepolitiki ezisilingekileko eMpumalanga zikhombele uNdunankulu uMandla Ndlovu ukuthi athathele usomkhandlu wezefundo ukhetha Dlamini amagadango nesikhulu somnyango lo uLusi Moyane. Bobabili basola ngokusebenzisa imali engange 2 million rand ukuthenga ama-laptop ama-22. uNdlovu ukhonjelwa ukuthi avulele uDlamini noMoyane amacala. Funde eMpumalanga usendabeni godu. Njeke kuvele indaba yokuthi kuthengwa ama-laptop ama-22 abiza umnyango lo imali engange 2 million rand. Imbalo ezenziweko zitshengisa ukuthi laptop yinye ibize umnyango lo imali engaphezulu kwe-91,000 rand. Undunankulu wesifunda uphenya imali esetshenzisiweko ukuthenga ama-laptop la. For him to have to arrive at that level of authenticity and good governance, the institution then, in fact, the investigation will give us the answers. Inhlangano zepolitiki ekubalwa ne-ANC balamkele iphenyweni. The Premier has assured the people of Mpumalanga and of the country that he will make the results or the outcome of the investigation public. We're anticipating the report from the Premier and we want to see results. But the HOD and the MEC should be held accountable. Kodwana akusizo zonke inhlangano zepolitiki ezilithembako iphenyo likaNdunankulu. EFF ifuna bona indaba le ibikelwe imphathimandla zomthetho. How do we trust someone like him when he says he's doing the investigation internally? We don't want that internal investigation. We want him to take this matter to the SAPS. EDA ifuna isikhulu somnyango lo ukuthi siphenywe naso. We call on the Premier of Mandla Ndlovu from Mpumalanga to investigate this and keep the accounting officer, which is HOD Lusi Moyane, accountable. Nakusenjalo somkhandlu wezefundo osemrarweni lo uthi kampani ebeyinikela ngama-laptop le ivumile ukubuyisela imali esetshenzisiweko. Fortunately, the service provider has agreed. Indeed, it is not the same specification that we gave him, and he was willing to refund the department. Ngomnyaka opheleleko umnyango lo bowuphenywa ngensolo zokusebenzisa imali engange 2 million rand ukulungisa indlu yabogadi esingeni sehlanzeni kaNyamazane. I-Unioni yabotitchere isathu imatshele ema-ofisini amakhulu wezemali kunye nezefundo ePitori iyokulila ngokuzala khulu kwamaklasi umsebenzi omningi hlangana nokhunye. Ama-ofisi amabili la anikelwe amalanga ama-21 ukuthi aphendule incwadi yenlilo zabotitchere. Nangu umbikindaba wethu Calvin Dludla uphethe imininingwane yonke. Komkhulu ePitoli njengoba ke inyonyana yothisha isathu ibihambiseke uhlu lwezikhalo zayo iqalike eminyangweni wezemfundo ezisekelo lapha ePitoli yase iza ngapha ke njengoba ke ibisila eminyangweni wezemali. Njengamanje ngizokwethula ke umengameli weKhosathi uZungiswa Losi naye ongomunye wabantu ke abakhona la sikubingelele sikwamukele eindabeni ze-SABC. Sikubonile ukuthi ukhona uxoxele nalabo bezomukela uhlu lwezikhalo bathini kini? Bazokwamkela kodwa ke sithi sibanike insuku ezingama-24 21 days ukuba ngaba baphendule. Sifuna ukutsho ukuthi asizuyeka siza ukuthi gqolo ukumane sifuna ukuba ngaba sihlale phansi kunye nabo xana sibala lamalanga aya ku-21
kuba kaloku asizuphinda kwakhona silinde kufika usuku lwe-21 siphinde kwakhona siqokelele lo tishara sithi masiphindeni kwakhona sizeni apha ePitoli kwakhona. Sifuna ukuthi ke utreasury wethu iziseko eziphezulu zezemfundo nale esezantsi ubasic no higher education kumsebenzi wabo ukuqiniseka into bangaba xana behleli phansi bexoxa otishala iunion enkulu kwi education ayishiywa ngasemva. Sibule embukelweni ndaba ze-SABC lo bengikhuluma naye uzingiswa losi ke umengameli wemfela ndawonye wenyunyana zezisebenzi la eNingizimu Afrika ikhosathu ke naye omunye wabantu abebekhona ke abebezoseka ke inyunyana yothisha isathu njengoba ikhala kakhulu ngesimo noma impatho esebenza ngaphansi kwaso banencindezi othisha abanye sebefisa ngisho ukusula emsebenzini ngenxa yencindezi ke ababhekene nayo bakhala nangokuthi ke bancane noma sincane kakhulu isibalo othisha abakhona ezikoleni kangangokuthi ke uthisha ngamunye ugcina ephoqeleka ukuthi ke afundise amagumbi noma amaklasi amane kuya kwamahlanu ingane egunjini ngalinye ibalelwa ke 70 lokho kwenza ukuthi ke ukufunda nokufundisa kungahambi kahle. Igama lami nguCalvin wakwaDludla eindabeni ze-SABC sePitoli. Kanti umbono wanamhlanje umalungana nomchagalo weunion yabotithere isathu ngokungaphatheki kuhle kwabotithere. Nakumbono wakho uyalandela mbukeli. Mina angibasole nabayomajela ema-ofisini wesefundo ePitori because kuyabonakala emaklasini ukuthi abantwana abaningi. Uhulumende makaqhubeke aqashe otitshala kuba nayo ikhona imali yona. Xa bebona izinto zingahambi kahle mabame ngenyawo umsasazi kuba kufuneka uhulumende iqashile. Sengasikeke singaphendula izikhalazo zabo. Ingade lento yale match yabo ide iphumele kwenye into. Amatishara wethu athwele kanzima enkoleni bayalimazwa abantwana besikole balimaza amathishere. Mabengabuyisa lolo hlelo kube khona ama-stand teachers nomthwalo kothisha ngathi uphungwa kancane kodwa ungakhohlwa ukuqasha othishela abanele. Sina njengabazali into silindele ukuthi ekupheleni konyaka izingane zethu zipase. Izingane zizophasa kanjani uma ngabe ziningi emaklasini. Uthishala xa bekhala ngomsebenzi omninzi abawufumanayo esikolweni thetha ukuthi loo nto sikhona isithuba sokuqeshwa kwabatitshala abahleli ezindlini. Umbono ngeyombukeli eSABC ayizukuthwesa umlando wokuziphendulela ngombono wombukeli. Nasibuya entolo. We are only children also that we left and we have to bear our mother and our sister. Buhlungu obuhlaba ehlizweni obusele nomndeni owalahlekelwa umntwana ngemva kwengozi yekoloyi eMpumalanga. Indaba sekhona lapha mbukeli nazikuphundileko uyazithola ku YouTube, SABC Plus, TikTok, X na ku Facebook. Asirage nazo. Besize lihaba kweJohannesburg baba wabatshayeli ukuthi batshayele ngokukhulu kuyelela njengoba na ubujamo bezulu bubumbi kangaka nje. Izangoma zezulu zikhipha isiyelelo sesigaba sesibili sobujamo bezulu obumbe endaweni eziningi esifundeni seGauteng. Izakhamuzi ziyeleliswa bona zikhambele kude nemilambo bezingathomi zilinga ukweyama lapho. All our disaster management monitoring teams are monitoring in all 7 regions of the city. For any life-threatening emergencies, our residents can call our emergency services call center on 011-375-5911. Kanti kezinye imfunda kubatshazwa umonakalo bangwezingikhukhula ngezinye indawo zichiya umonakalo omkhulu.
Liqinisiwe ijima lokufumana umntwana weminyaka emihlanu ubudala olahleke ngemva kwengozi yendlela hlanu komlambo iCrocodile River eMpumalanga. U-Aqhama Mnconywa ulahleke pheze emvekeni ezimbili ezidlulileko ngemva kwengozi yekoloyi eyenzeke endleleni N4. Engozini le abantu abathathu babhubhele khonapho ekubalwa hlangana nonina lomntwana lo. Ingozi yenzeke lokhu itende yeveni ebebakhamba ngayo iza kuphephukana abakhweli yayokuphosekela ngemlanjeni nababuya eGauteng babuya emncwabeni eBushbuckridge. Ubuhlungu obungahlathululeki kumndeni lohlezi phezulu kwabo. Nanje osafuna impendulo nokwazi ukuthi isiphelele isidumbu somntwana wabo. U-Aqhama Mnconywa weminyaka emihlanu ubudala unemveke embili alahlekile kukholwa ukuthi ukhambe nomlambo. Unina yena ubhubhele esihlakalo nesi nabanye ababili. But young sister yami yona ayikakatholakala until today. We are only children also that we left and we have to bury our mother and our sister. Sekudlule phezulu imveke embili akhona solaka kafihlwa. Umndeni usela amapholisa ngokunana abakhulu ekuphenyeni ngesihlakalo esimi. Buze nephoyisa leli 1 lesilibonile. Liza la lithi lizosiza. Wonke amalanga promise. Kodwa nanye nanginjalo amapholisa ayaziphayini solwezimi. Athi yazuma isidumbu amakhilomitha alithumi womlambo lo begodwa athi bekasebenzisa insetshenziswa ezihlayelako ngokudluleleko. Lenkingi lesiphethe la letimvubu manje bathole bantwana so manje mawungena emanzini bazobuye bakubulala vele bayasaba ufuna ukulimaza labantwana tabo futhi tikwele netingwenya so masihambe la asikhona kuhamba natinyawo phakathi emanzini. Sivelana nomndeni emva kokuthi ke lo mntwana angakatholakali kodwa ke batawuchubeka siyathemba ukuthi ekugcineni batawugcina sebathola lo mtimba wakhe. Umndeni ufuna uqinisekiswa ukuthi uzosithola isidumbu somntwana wabo. Amapholisa weLimpopo aphenya izehlakalo ezintathu ezahlukahlukeneko zokubulawa kwabantu ezenzeke endaweni zemdicho eLimpopo ngempela veke yegudi. Kubulewe umnikazi wethaveni kwalimala abantu abane ngemva kobana amadoda ahlomileko adumuze abantu eLeeufontein ngaphandle kweMarble Hall. Kwesinye isehlakalo kubotshwe ipolisa ebelingasemsebenzini ngensolo zokudumuza libulale umuntu obekasethaveni eBackenberg ngaphandle kwemokopane. Kanti kwesinye isehlakalo kugwaziwe umuntu wabulawo ehlokotlo uhlanu kweMostorelos kwadlawulale. Uthabo Mgwele weminyaka ema-30 ubudala uyalulama ngemva kokudunuza endaweni yomdicho eLeeufontein. Umgwele uthi isehlakalo lesi senzeke nakudaba kubusuku ngomgqibelo amadoda angazwako nakaza kuvulela ngenkulu ebantwini kanti yena udunuza umlenze wasiwe esibhedlela. Na bandile loto gile gara ke lebela moloto nga kra oto mo go tetse madi moloto laka le kamara la saeta go tetse madi ndenzra tagana. Izakhamuzi ezihlalahlanu kwethaveni lezithi akuthoma ukwenzeka lokho bakhombela amapholisa bona bophe abenzi bezenzwezi. Abile ari gala mathomo bona motho konyana tshiki ka batho ba ifong gore ba leka go tetsosha ba mogae and then molao wa sanka wa re bontšha tšwelopele and then a ke tsebe gore le ka monno ka tla ba kgona mare ke nka thabela gore ba ka kry-a ba dirile go semo go monno wa boremi. Amapholisa atibotshwa ipholisa ngensolo zokudumuza belibulala umuntu ethaveni eBackenberg ngaphandle kwemkopane. Abopha abantu abathathu ngemva kokugwaza bebabulala umuntu ehlokotlowo hlanu kweMostorelos kwadlawulale. In terms of that one, I say tshware motho, but the provincial investigation team is busy investigator. Isekhale re tla be re itse progress in terms of that one or isala. And then the one ya go tlogotlo in terms of the murder case mo loreng le batho ba thuntswe re tshwere ba gononelwa ba bararo. Sithi batlhagetse ko Nebo Court. Izakhamuzi eLeeufontein sezihlalele evalweni zisababona abantu ababa ngabuyela lesehlakalo lesigodo nange bangabotshwa bathumnya kupheleleko kwadunuzwa kwabulawa usomabhizinisi ngayindlela le. Nasiphosa ilihlo kezemali iranda lehlile nalilinganisa nezinye imali ezikulu. Kezemidlalo asizwe ngamalungiselelo wephaliswano eBigrini yephasi lango 2026.
Biyaraga nokwamaqalanga ubujamo phakathi kwakarhulumente we-Amerika namanye amazwe e-Afrika soloku Donald Trump athumba amakhetho we-US. Njengoba kunamajuguluko amaningi amanye athikaza sobudlelwano e-US enabo ne-Afrika nokuthwenyeka ngokuthi ukungathelelani kuhle amanzi kungathuwelela. Kuzabe kokuthoma amazwe alidobe we-Afrika ajamile nerhakazi le ephaliswaneni elikhulu lezemidlalo. Akukhanyi bona ukujugululwa kwemigomo le kuzokuthinta njani abadlali kunye nabalandeli bamazwe e-Afrika. Kodwa nomengameli weFIFA uGianni Infantino sekathomile ngokuqinisekisa bona ibhigiri yephasi yokubanjelwa emazweni amathathu afaka e-America inokuthula. A lot of good work that Gianni Infantino has been doing. I sometimes get exposed to what he's been doing, spending a lot of time in America. Nakusenjalo umutsipo uveze godu ukuqhakatheka kokuqinisekisa zokuphepha emidlalweni nematatawini ngaphambi kwemidlalo yemilenze yesibili yama-semifinal ngelesihlanu e-Egypt. Kuphekho inturhu emidlalweni yama-quarter final ye-Orlando Pirates neMamelodi Sundowns nengiqhema zehlakweni e-Afrika ekuthomeni kwenyanga le. Deep commitment to make sure that going to the stadium is safe and healthy, and there's a huge engagement that is currently underway within CAF and Nakusenjalo iCAF ingezelele ngeminyaka emibili ubudlelwano neAfrica Global Logistics. Ikhampani le izokusebenzisana neCAF ngeziphathelene nokuthutha emaphaliswaneni we-Africa Cup of Nations neWAFCON. Njenganje asilalamele uzihlahla akwande esikhosini iphethe ziphi ke zibuya nabazumi namhlanje. Drake silochisa umbukelo khona usekhaya ngolosithathu ke namhlanje lihlelo elikhethekileko sokukhulumisana nomphathi kamasipala walapha emfuleni okhona lapha esifundeni seGauteng. Lo ngomunye ke kamasipala ebekade angasebenzi kuhle kodwa na ke kuthe bona kufike umphathi kamasipala lo omutsha uApril Nduli izinto zibonakele zichuguluka. Ngiyo ke indaba esiphethe khulu namhlanje ehlelweni zibuya nabazomi sithokoza ithuba. Asikhambe sokuqala ubujamo bezulu nobusayi. Lochane ekhaya ngelesithathu kumanzana pheze inarha yonke eSouth Africa kodwa ke ngapha ngeCape Town ulikubuzise njengamafu nawuthi uyaqala ke 60% ngale endaweni zangePumalanga Kapa nge80% mathuba wezulu ke atholakala lapha eKZN esifundeni sangale ngeFreystata nalapha eNorth West. Nasithi siyaqala ke kusasa sibona lapha amathuba wezulu abuyela kakhulu ke ehlele nalapha endaweni ezingePumalanga Kapa kanti ke ngapha ke ngeCape Town njengoba ubona nje lisakubuzise ngamafu lapha ubona khona impethe ezimhlophe kutsho khona ke ukuthi kunekungu abantu bacheche ekseni nabachayelako. Sithole lapha ke nenilemukiso ukusuka lapha kwaSouth African Weather Services imjijo iduma kumbi endaweni ezinengi ezimaphakathi nenarha kuthi lapha khulukhulu ke ePumalanga yeFreystata nakusasa ke kusesenjalo kanti ke kubuyela nangapha ke ngeGauteng imjijo eduma kumbi khulu leya ke izulu likhulu ngaleke ngePumalanga Kapa. Sicalela ke amazinga ukushisa sithome lapha ke ngesifunda sakhona ngapha ngeGauteng libonakala limakhaza nangemva kwamadina eJohannesburg nge16 kanti ke nalapha eSprings Spruit nge17 Pitori nge18 nasithisiya lapha ke esifundeni sangeLimpopo lipholile endaweni eziningi Phalaburwa ke yona ifuthumele neMusina eliphalale iphole nge22 ngemva kwamadina eMpumalanga yona ke ibonakala emakhaza endaweni eziningi abantu bambathe bafuthumele khulukhulu eMelo nge14 nangemva kwamadina kumakhaza isikhukhuza ke yona ifuthumele nge25 kwaZulu Natal sibona ke nayo imakhaza nanjengendawo eziningi khulukhulu ke eKokstad nalapha ke eRichards Bay khona ke kupholile nge21 ngemva kwamadina ePumalanga Kapa ke nayo njengendawo eziningi zeSouth Africa mini yonke kumakhaza nalapha ke ngeNtshingilanga Kapa khona ke kufuthumele lapha eCape Town nge24 aboMossel Bay bona ke makhazana nangemva kwamadina eNorthern Cape bonakala ipholile iye ngokufuthumala eKurumani yona ke imakhaza nge18 leya ke eFreystata emakhaza nayo abantu bambathe bafuthumele nalapha ke esifundeni sangeNorth West kunjalo sibonane kodwa ngesikhathi esilandelako dido. Asingakuphundi zesizulu ngesimbi yakhomba kanti kusasa zikhona zesiswati ngesikhathi esifanako umusa.